ورا بداس حكموا بيله كرم كده علق غريب مرناوي گنجین روجاوای کردستانیین کو پنابری هرم و کردستان بونه چالکین جدا جدا دار دخن. لباجارو که بحر که سر به حوله را پای تخت هرم کردستانه. خلای که فوتبال دبناو خلای قهرمان روجاوا هاتل دار خستن. و تعداد 12 تیم جباجار عفرینه و کوبانی تا باجار دیر که بشتار بون. و دخلای هری داویدا تیما پیمان بسرکف. فريق نجم أحمد فريق ماجي بيمونة وخصم جي روجلاتا فرق تاني ما بينما باراج خوش شو 0-0 شو وشو ضربات جزاء بين اورنج مرة خلص بو وبالنهاية كي دوري راكجي بطولة ما بين ما فرق تاني عم جيب برانا وجيب فريق هكا وبالنهاية جا عم جيتين في الدوري تسلط بين خلق روجافا وخورت روجافا عم جيت بها تسلط بين كيف خوشبون هكا بطولة كي وين تشيد به وعم دعمك يعني بينك وكي خلق بيرو جافاي اوروبا دارد كافي عم غوزن كيف ماجي خوش بي عم جي كوره كيف بكن سلیمان عیسی اندام کمیته آمدیکار جا آرکرا راگهاند که مابستا وان جه ویچ آلکی وکا بهنودان و ناسبونه که دناوا خلکن روجاوای کردستان دایه. هر وها تکسکرو گوت که تجاران پنابری و غربتی نکاره روح چالکی و هیوی ددل گنج روجاوای کردستان دا بشکینه. شعوري من يعني المهم خير ليش فريق درو رابحي فريق ما مخسرين بس المهم نخسر المهم انه ممكن جيرو جوفا مودنا كردستان تو بدلزن ويعني ام هفده خوش ديبنان يعني هفده برنودن ويعني فريق دن خير ليش وانا ليسكا خوش بو المهم بريندور بون يعني كاس مثلا دلي كاس اللي هفدنا ما ليسكا خوش بمشي كي برا بهالو دلزن تفرق ثاني ريال بروبيز تاوی شر و پفچونان و پنابریه تاوی به پشتوانیه گنج روجاوای کردستانیین کل هرم کردستان دمینن جوالات جهان را دریا چالاکیین خوی جدا جدا چه فوتبال به چه چالاکیین دن به ددن او خیا کرن کو ام ملتکی آرامن و آشتی خوازن. محمود عيسى آرك يلا تمام فريقي هوني بطل الدوري بايمون عمي هبره بيزن ياك ده سه